uJesu Kristu inkosi. Umama uMthalane bazalwane omi phambi kwenu, ngizocela uqale ngibingelele ubaba umpostoli nomama umpostoli uNsibande, ngibingelela abafundisi bethu bonke abakhona phakathi kwethu, ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele nogogo, ngibingelele noSunday School. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu bazalwane, ngibona uNkulunkulu ehamba nempilo yami, eyibambile bazalwane kusukela ebusheni bami, ephethe impilo yami engisiza usuku nosuku, esangisiza namhlanje noma sengiwumama kodwa esahamba nami. Umama umfundisi uZondi uma echaza udaba labantwana bakhe uyangithusa, ngoba izolo bengihleli kusofa ngibuka umntanami obengeve behlupha nje, momkhuza ubona ukuthi ngathi ungiqhubezela phambili. So ngibuka ukuthi Nkosi yamkhulu usungisizile, usuhambe nami kwaze kwafika kuleli zinga lokuthi uma simdumise sengike ngihlala enkonzweni nami ngikhonze nje ngikhohle ukuthi nginengane. Bekuthi mekuyinkonzo nje ngiyazi ukuthi ngizokhuza uMasiya, ngizile ukuzolalela izwi kaNkulunkulu, kodwa nje kufanele ngikhuze yena. So ngiyahleka ngithi mina Nkosi cha umuhle. uMasiya usekahlale phansi nje inkonzo iziphela, hlala angezi nokuzongimpiza nokuzongithinta nokuzongibheba. So uNkulunkulu bengikhumbuza abazalwane ngisathola abantwana bami, ngibendliza ngaleyo yinto. Ekuqaleni uNkulunkulu usibusise ngabantwana abathathu, insizwe ezintathu. Ngitheme ngithola lo wokuqala, ngamqamba igama lokuthi ngabona impendulo zikaThixo ziphendukile, ziphenduliwe, ngambiza ngokuthi umpendulo. Ngoba kuthe bazalwane mangisamkhulelwe nganama-challenges ngendlela yokuthi usuku nosuku bengigula, usuku nosuku ngiyagula. Kangangokuthi kuthe ebusuku ngelinye ilanga ngilele, kwafika isitha sazongitshela sathi ene uma ungakhipha lo mntwana uzosinda, uzoyeka ukuloku ugule njalo. Hayi mangivuka ekuseni ngimtshela ubaba wekhaya ukuthi hayibo kube nesimo esime kanje. Hayi but uNkulunkulu akashongo ukuthi uzosipha ingane aphinda asiphuce. Uthe uNkulunkulu ezwini lakhe asizalane sande. Hayi athi ubaba wakhe hayi akakazi uNkulunkulu aziphikise. Hayi bese ngithi kanti ujwayele ukuthi avule ku-internet silalela ubufakazi babanye abazalwane. So kunomunye umzalwane oyichaza nje ukuthi inwele nani namaruji vele sibasuke sebekubhukhe emkhathini. So mase ngimcela umnyeni wami ngithi ayi ngizocela ukuthi ungigunde bese sishisa zonke lezi inwele ukuze ngikwazi ukuthi ngihlale kahle ngibe nokuthula. Emva kokuba sesishisile inwele bazalwane, kwaphela ngisho ukugula, ngakhulelwa nje kwaze kwabe ngayobeletha. Nakho umntwana sengimqamba ukuthi uyimpendulo zikaThixo, kwaba umpendulo kanjalo. Kuthe mangithola wesibili kade sesibe nama-challenges, abebaningi ama-challenges bazalwane empilweni yami. Izwi likaNkulunkulu lithi isitha siyabhonga njengebhube esifune sizomgwinya. So ngiyabuka isitha sizulazula mesingakutholi wena, sikuzame konke okusemandleni ukuthi at least singene enganeni zakho. So ngithi uthe uNkulunkulu bengibusisa ngalo wesibili, ngathi hawu inkazimulo kaThixo ingenile ekhaya, ngambiza ngonkazimulo. UNkazimulo bazalwane uyangimangalisa naye bazalwane, muncanyana nje kuncane kubuye kube kuncane nangomzimba, kusena 7 years. Unokuthi asho izinto, unama-challenge nje empilweni. Kuthe esamncane eno2 years, lo omlamaye nonyaka owodwa bakhule balamane eduzane kakhulu. So bengazuthi amawele. Uthe kade beneflu, mengiqeda ukubaphuzisa umuthi weflu, ngijika nje ngijika ngibeka imithi, ngijika ngithi othi-ke ngixoshe iBhayibheli, ngithi ake sizoba seRoma 8 ukuthi bathini. Angiqedanga bazalwane ukusho lawo mazwi, ngisathi ngithatha iBhayibheli. Uma ngisathi ngiyajika ngizokuthi qhu ekhishini, engimangala ukuthi kazini lesiqhuma engazi ukuthi izulu. Uma ngigijima ngiphuthuma ekhishini, ngiyafika bazalwane istofu sibheke phansi, bengibeke amanzi ngebhodwe elikhulu about 20 liter ngoba ngifaka ibhakede eligcwele. Ngibuye emsebenzini, ngingafaki ngibuye emsebenzini ngiyenzela ukuthi bazothi mabelala bese ngiwasha, ngoba umgqibelo ubusuku oluncane ngcono ngiwashe ngawuLesihlanu ebusuku. So bengiwasha amasebelele. So uma ngifika ekhishini angiziboni ingane ukuthi zingalaphi, ngiqalaze bazalwane, ngiqalaze ngingaziboni ingane. Ayi ngishona esitofini, ngiyafika isitofu sibheke phansi, ngithi la ngisathi ngiyazama ukuvusa isitofu, kuqhamuke lo mdala wayesanawo 6 years, aqhamuke ngathi ubana hayi kahle mama ima, ungabe sasivusa isitofu. Hayi ngime
ngiyacela amanzi amathamayo. Ngime bazalwane aqhamuka umntwana lo athi angime. Ngiyaxolisa bazalwane. Aqhamuke lo sekhulile ona 6 years athi angasithinta isitofu agijime yena achwesheze ngale sekuthola amanzi bazalwane isitofu sesifile kugcwala amabhodlela yonke indawo achwesheze ngale ahamba afika acime ugesi bese athi hayi mama usungabamba hayi ngisivuseke isitofu mengisivusa abazalwane angibonanga nokuthi izingane zaqhamukapi ngeze omunye sengidonsa ngala omunye angimazi ukuthi waqhamuka ngalaphi uma sifika ekitchen ngiyazi ukuthi izingane hayi azithuli athi ngifonele omunye unesi ngithi hayibo nazi ingane zithelwa amanzi ngenze njani athi makanjalo ngiyeza ngizocela baba le ekhaya ngilethe bese ngiyaphuthuma unganyakazi hayi kusho sengifonele no dadewethu athi dadewethu ayingene awucheka ungazi wakhala kangaka ungazi ngithi mengimkhumula unkazimulo uvele ukuthi inyuku isikhumba bazalwane afuna ukukhala lo mdala ngithi mina impendulo ungakhali uzokhala kakhulu ungazi mokukhala wena hayi bathuleke akhale lo ngoba manje useshile mengithi usexabukile bazalwane ngahlala sihambe esibhedlela bafike sahlala ubusuku bonke basidischarge sithema sasesiphindela for i-follow up ngoba kwathiwa sibuye ngesonto elizayo mase siphindela ngosuku elilandelayo ngesonto elilandelayo sifice kukhona umphathi ekuthiwa uyena ophethe indaba zokuthi izingane emeyishile hayi ngibona odokotela lebephuma bengena ke manje engize ngithuke bazalwane ukuthi kanti sekwenze njani enganeni yami hayi baphume bangibiza hayi angibize lo dokotela athi nifike nini la ngimchazele kwenzeke kanje athi why pho discharge ngithi mina yes asikho la esibhedlela singaphandle discharge sifike namhlanje athi no bekungafanelekanga ukuthi ni discharge njengamanje ngiyani admit nizohlala sahlala abazalwane sahlala inyanga yonke ngibheka uNkulunkulu bazalwane ukuthi akayizingela into engenalutho isitha nje sibongela into esibonayo unkazimulo namhlanje uyena okwazi ukungibiza athi mama asithandazeni meke ngathi mama kwazi kabuhlungu ikhanda uyena ongibizayo angithinta esandleni kakhulu njengase singaphasi kwasekhaya leswi nasetabeni kaJehova ke bonelelo usengibiza angithinta athi uJesu Kristu inkosi athandaze ngibuka amandla kaNkulunkulu ngithe inkosi yami uyamangalisa bengingazi ukuthi lezi izingane izona ezizojika futhi zingiphe namandla oqala lentaba engaka ngiyambonga nje bazalwane uNkulunkulu koningi bazalwane even kwayena uma simdumise ngiyambonga ngithema ngimkhulelwe bazalwane sengiphuma kwi-ultrasound udokotela afika athi kuzofanele ingane si-abort ngoba ayizuba ingane normal izoba ingane engekho right uma ngibuka isithombe bazalwane ngangiqoba inyembezi ingane kwakume angazi noma kwakungathi amuba abazindaba beamuba ngazi ukuthi kwakuyi-amuba ongeke uze uyichazele emuntu bese ngithi eyinkosi ngithe umnika umuntu ongaphezulu kwamandla akhe hayi ushaya usuku odokotela besethi ayike nomusa ngikubukhelile ngibhukhele esibhedlela esikhulu angitransferele eMhlanga ayike mangifika eMhlanga ke ngisalindile bazalwane Jesu lo kwakunepassage elikhulu ngaleso sikhathi sasisathi uJesu sasingakasho ukuthi uJesu Kristu inkosi sasisathi nje ngegama kaJesu ngahamba lapho ipassage lonke bazalwane lengithe nje ngegama kaJesu lengane ayizoba nalutho sitheme singena kwathiwa even uyangichaza dokotela mase ngingenile sasingene nomyeni wami uthi lengane njengoba ngizoyijova iseke esiswini kunokwenzeka ukuthi iphile o ingaphili ngiyayini ilungelo lokuthi ngijove simnike sithi akayijove ngoba phela kuthiwa sizochecka sizokwenzana hayi ayijoveke bazalwane nje wayemjova wamchecka wathi akunalutho it's about manje 85% ama chances alawa alekade kuthiwa uzoba nayo ngaphuma naye bazalwane so ingakho ngizombonga uNkulunkulu mengimbheka uMasini namhlanje ukuthi usekaba umuntu ahlale phansi abingane ngimbheka nje engane zami ukuthi ube ngithagethile kahle ngezingane zami azange nginika ibreak so sekuthi nje masihle nomama khona umama engimkhonzile nje sijwayele uxoxa naye ezikaNkulunkulu uloke enalokuthi ungazi inkulu into engazi ngiyambona ngibone ngithi mina uqinisile ngoba isitha simhlasela kakhulu ungazi sakuthi manje bazalwane mesize enkonzweni uthi sisengihamba naye uthe umuntu umntwana uma ngibheka ungazi ngishawa uvalo ngivele ngibone ngathi umfundisi ngibone eshumayela ini
ngithi mina Nkosi yami wena owaziyo ngempilo zethu. Ngiyamphakamisa nje uNkulunkulu bazalwane, ukhona uNkulunkulu esimkhonzayo. Uyathembeka empilweni zethu, uyathembeka ngezikhathi zonke. Siyamnxusa nje asipha amandla ukuthi nathi sithembeke njalo phambi kobuso bakhe. uJesu Kristu inkosi. Amen.